Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. MP Sauda Nilandotari Quran Mubarak Sadasega Salis Hategge Devana Rege program ang emha befunes marhaba dannawang ade Nilandotari Quran Mubarak namuga Quran Mubarak Nilandu Council kure megendani Nilandu Council ge hatarona dawruge rais ge isnengomaka aiku dawruge furtama aharum fishigen kure genda Mubarak gotuga Mubarak medu nokandi kure medani ade duragatum program ballawun gendawa farhataka almege mirege program fishimuga kuriga program agule baye mawluma talon hissa kollana e faw program walen fashani ade miyaharuge mi mubarat ade MP Sauda Nilandotari Quran Mubarak Sadasega Salis Hategge miyaharuge mi show algon men ayaruga alumna ekiga fanara bavering mi mubaratuga wada koraman dakan huriya befunuga mawlumatat kaalwan dannawalan ade foratama audition ne baby mi audition nun fanara bavering final kurevigen mi program miyaharuge mi rodamahan almen fashagati ade foratamane show wara digudemegen dia show ka fahuga nimma levi mi hisaba mi adevoni mirege mi show ke salon hetun ituru task ka ekiga digudemegen daane show en ehennama mirege mi show ade devana show ga kolme dakhan ingeto mi show almen deba kolla kahal gotaka mihar re fameti migoto mire kuriyadane task utangalo dannawal dena program ge meha baverinna baveringe bedeniverin adiha mehemme dora gatu me program ballawa de dosonga dewa meha faratuga mawluma tattaka mirege mi show ge me furtama onnani tilawa ge ba mi ragu nakal kurum ge ba mi ba fahuga demmes onnani hama tilawa ge bang henna me sei dariwarun ikhtiyar kura ragaka mi ikhtiyar kura rag wege nuane nakal kurum mi baga baveri nakal kuri ragaka enun ehen ragaka baveri devana baga kiyawan wani ade miharuge program ga algun kurim faha kollien midennevi mi show iftah kuri regalun dannawali hen hama miharuge mi program ga wes wara khasa inam takal menge mi program ge mitibbe baverinna council hushala fave migotun evvanan hoye faratakan asharaha sufia ga faasa gi inama ekiga trophiya sesha medal mi geturun umra dature erif wakon faha kollan tawakkal haj umra group hushala fawa umra dature mi daturaki mi geturun devana da farataka diha trophiya adi timmana da farataka anha trophiya ga fasa ginam mi haruge mi program ga hushala lefave mi geturun program ga wakiwa farataka barseka rufiya ga fasa giname degota fanasteka rufiya ma furabat fanasteka rufiya ga fasa giname degota hamajefe mi adadaki komme rege show ekiges duista rufia ituro munda ade maane ki mihar mirege show ingeto mirege show ga waki nove kuriya da komme baaveriya ka den duista rufia ka ekige kuriya mi deveni mikal gotaka hamaje foti alugana adaw dannawala na wakiwa komme request e baaverenna wakiwa baaveren gotoka libe adaden alugo dannawal den ingeto ade miharuge mubaratuge main sponsor ki faaytu diharake egota nidandu daaraage izzeter member Fatmat Sauda e fawga mubaratan ehitur devwa fawa bay faratuga mawluma dannawal dena migotun mubaratuge evvana da faratan hushala fawa hajju maaf kurabat umra daturaki tawakkal hajju umra groupun hushala fawa umra dature mi giturun diragu etol pearls Maldives kanangalun faha kollan adi hame hemme mi mubarak fashion sore mieda hame medukunu men neti ehitur kam forko devwa farate gotuga Shadia Abdul Hakim Roshan anun faha kollan fortumanege program gal dannawali gotak miharuge mi program ga wes almenge mi fanana baverinna inam husheluma adi ehenihen hayrata kunmuge fursat duragatum program ballawa farataka mi program ang hewde farataka adi mehme almenge mitibe fanana baverinna hibwardun me gotun tibe funna hushelumge fursat meti hulwa leifa mihar mirege program alo fashani tilawa mi bang mi ragu nakal kurumuge bang emme fortama mirege mi shoga hushelum hushala deni Faf Nando Haveli, Rimaz Hamid, Mibag emme forta mioti Misharige Raga Nakal ko Kiev. Ngeto, Miba emme fortam Fatwa Devani, Rimaz Hamid, Faf Nando Haveli, Rimaz. Assalamu alaikum. Me baga komme bayeriko salwana men kiyawan kandala famivani high followata diha followata de meduga men wara me baverin ikhtiyar kurumuga followatuga men waru tafatu pikama vi names alugonu me kolon genguleni em mengana henna me saraguga ba nakal kurum alona badana moli kiyong feshigen nemen dekavs den hamaya kiga
faha kollana me de bagaves komme bayakaves menagani vihi insatta marks maaf koravat fansavis insatta marks nge ragunakal kurumves fansavis insatta marks adi ikhtiyari ragaves fansavis insatta marks e malona me sateka kun adi marks din kamu gawinaves mege ami convert kollana fansavis percent එහෙම එකම වෙස් ama බෑවරින් ආදී බෙදුන් තෙරින්ගේ මවල මතට කදන්නවාල ಶುಕ್ರಿಯಾ දැන් කොම්මේ බෑවරෙක් වස් කියවම් ෆැෂම කෝඩින් කොම්මේ බෑවරින්නු කොම්මේ රාගෙවස් ඒ රාගෙගේ බෑනකල් කෝරම් ෆැෂම කෝඩින් ඒ රාගේ කියවමුගේ අඩු ඉවවාද දේන එකම වෙස් සම හදාන් කොළ දෙන්න අස්ලාමු අලයිකුම් أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا මේ රාගු නකල් කුරුම ගොතොන් රීමා සාමිද් කිය ඉක්තියාර කොෆමෙනි සූරතුල් අන්කබූත්ගේ ෆන්සස් තිම්වන ආයතුන් ෆන්සස් නොවන ආයතු ගෙනියලා කොරිය أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. අර ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් වීම එකහද ටෙක්නිකල් මසල කුඩ ආරාෆාන බෙදන්තරින් ගරුවනි හත මාෆක දෙංගේතෝ අද කුරියම් මෙදනි රාග නකල් කුරුමුගේ බෑ මිබෑගෙම ෆර්තම හුෂේලම හුෂාලා මිදිනි ෆාෆ්ලන්දෝ හවේලි රීමාස් හාමිද් රීමාස් නකල් කුරි ෂේහ් මිෂරීගේ රාග කියවම මිබෑග දෙන් හම ෂේහ් මිෂරීගේ කියව රාග දෙන් කියවම හුෂාලා දේනි ෆාෆ්ලන්දෝ ඕකිඩ් මාගේ ශීනාස් අබ්දුල් ජලීල් ශීනාස් ශීනාස් කියවන් ඉක්තියාර කොෆවෙනේ බකරා සූරතුගේ අශාවිස් වන ආයතුන් 31 වන ආයතුගෙන් නියලා නවලත أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. ಅದೇ ಕುರಿಯ ಮಿದನಿ MP ಸೌದಾ ನಿನಂದೂತರಿ ಕುರ್ವಾನ್ ಮುಬಾರ ಸಾರಸ್ಯಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತಿಗ್ಗೆ ದೇವಾನ ಅರಿಯಗೆ ಕಿಯವು ಅದೇ ನಿಲಂದೂತರಿ ಗುರ್ವಾನ್ ಮುಬಾರಾತಕಿ ನಿನಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲು ವರ ಖಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮ ದಿವ್ಯಾನ್ ಕುರಗಿಂದವ ಮುಬಾರಾತಗಳು ಕುರಿಮಸ್ ಫಾಹಕೊಲ್ದಿಯಂ ಮುಬಾರಾತ ವರ ರಂಗಳು ವಣತ್ ಇನಾಮ್ತಕೆ ಹುಷಾಳೆಫ ಬವೆ ಮೀ ಎವ್ವಣ ದೇವಣ ತಿಮ್ಮಣ ಹೋಯ ಫರಾತಂ ಅದಿಯ ಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಮುಬಾರಾತಕ ಬ್ಯಾವರಿಗೆ ಗದ ಮೀ ಗದ ಫಣರ ಬ್ಯಾವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಮುಬಾರಾತಕ ಕಿಯವಾ ಹಮ ಕುಮ್ಮ ಬ್ಯಾವರಿಗೆ ವೆಸ್ ಫಾಸಾಗಿನ ಮುಷೆಲ್ ಫಾಕಂ ಫಾಹಕೊಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮಿದಿಯ ತಿಂಗಾರುಗೆ ಮುಬಾರತ ಬದಾಯಿರುವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿ ಮುಬಾರತ ವರಬಡ ತಯ್ಯಾರು ಮಂಗಣ್ಣ ಕಾಳು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕುವೆಸ್ ಮುಬಾರತಂ ಯುಲಾನ್ ಕುರುಮಾ ಎಕೀಗ ಮುಬಾರತ ದರಿವರುಂ ಫೋಮ್ ಹುಷಾಳ ಹಿಸಾಬುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವೆಸ್ ವರಬಡ ಮಿ ಮುಬಾರತ ತಯ್ಯಾರು ಮಂ ದಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಮಿಗತುಂ ಬ್ಯಾವೆರಿಣ್ಣ ಮಿ ಹುಷೇಳಿ ಫೊರಿ ಇನಾಮ್ ತಗುಗೆ ಬೊಡು ಕುಡಮಿಂ ವಜನ್ ಕುರುಮ ಫಹುಗ ಎ ಬ್ಯಾವೆರಿಣ್ಣ ತಫಾತು ಗೊಗ್ಗೊತುಂ ಎಕಿ ಇನಾಮ್ತ ಲಿಬೇಣೆ ದೊರುತ ಹುಳುವಿ ಫವೇತೋ ಬಲ್ಲವ ಎ ಮಗುಂ ಮಸೆಕ್ಕೆಕ್ಕೋ ಬ್ಯಾವೆರಿಣ್ಣ ತಫಾತ್ ಇನಾಮ್ತಂ ಹೋದುಮ ಕೌನ್ಸಿಲು ಮಸೆಕ್ಕ ಕುರಾಗಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದಿಯ ಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಮುಬಾರತುಗೆ ಫೆಮ್ಮರ್ ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾರಕುವೆಸ್ ವರ ಬೊಡು ಖರದೆ ಕುರವ್ವ ಮಿಕಮ ಕೌನ್ಸಿಲು ವರ ಬೊಡ ಮಸೆಕ್ಕ ಅಹಮೆತ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೀಗ ಮಸೆಕ್ಕ ಕುರಾಕಂ ಅಳವನ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಕೊಂ ಫಾಹಕ್ಕೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಳವನ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತುಗೆ ಸಮ ಶುಕ್ರು ದಂಡವಾಲಂ ಬೇಣು ಅದು ಮಿರೆ ಕುರಿಯದ್ದ ದೆ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಫೊರ್ತಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವಣಿ ರಾಗು ನಕಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಬೆ ಮಿಬ್ಯಾಗ ಅಣಿಕ್ಕಾವೆಸ್ ಶೇಖ್ ಮಿಶರಿಗೆ ಕಿಯೋಮೆ ನಕಲ್ ಕೊ ದೆವ್ವಾಣಿ ಫಾಫ್ ನಂದು ಅಸ್ಸೇರಿ ಶಿಜಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಶಿಜಾನ್ मिशारे अल्लाह फासी के कियों नकल कुरमटका शिजान कियों इख्तियार को फमियोनी सूरतुल अहज़ाब के 21 आयतों 26 आयतों के नियला सफ़ा अतरस्ते कभी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. අද රාගු නකල් කුරු මිබෑග මිහාය සාබුන් රාගු බදල් කොල්ල මිජෙහෙනි මිෆහරු කියොමෙන් හුෂාලා දේනි ෆාෆ් නන්දු නූරානි ෆෙහි ශල්හා මවරූෆ් ශල්හා හුෂාලා මිදෙනි සුදේස් කරාග වර හිග්ගම් රාක වණකම උම්මීදු කර මිෆහරුගේ කියොමෙන් හුෂාලා දේනි නූරානි ෆෙහි ශල්හා මවරූෆ්. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
صدق الله العظيم. ಶಲ್ಹಾ ಮೌರೂಫ್ಗೆ ಕಿಯೋಮ ಫಹುಗ ಮುಬಾರಾತುಗ ದೆನ್ ಕಿಯೋಮ ಹುಷಾಹಳ ಮಿದೆನಿ ಸದಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಹುಮಿ ಫಾಫ್ಲನ್ ದೋರಂತರಿ ಸದಾ ವೆಸ್ ಕಿಯೋಮ ನಕಲ್ ಕೊಲ್ಲಣಿ ರಹಮಾನ್ ಸುದೇಸಿಗ ರಾಗ ಮಿಫಾಹರುಗ ಕಿಯೋಮ ಹುಷಾಹಳ ದೆನಿ ಫಾಫ್ಲನ್ ದೋರಂತರಿ ಸದಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಹುಮಿ ಸದಾ ಸದಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಹ್ಮಿ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊಫ್ಫ ಮೆವನಿ ಸೂರತು ದಾರಿಯಾತ್ಗೆ ಎವ್ವನ ಆಯತುಂ ಅಶಾರೋನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಸುದೇಸ್ಗೆ ಕಿಯೋ بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم. ಅದು ಮಿರೇಗೆ ಮಿಶೋಗ ಸುದೇಸ್ ಕರಾಗು ನಕಲ್ ಕುರ ಫಹು ಬ್ಯಾವರಿಯಕಿ ಫಾಫ್ಲಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ ಆಯಿಷತ್ ರೀಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದೆನ್ ಕಿಯೋಮ ಹುಷಾಳ ದೇಣಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ ಆಯಿಷತ್ ರೀಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೀಮ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಸುದೇಸ್ಗೆ ಕಿಯೋಂ ನಕಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೀಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಿಯೋಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊಫ್ಫಮಿಯೋನಿ ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತುಗೆ ಇವ್ವಣ ಆಯತಾಯಿ ದೇವಣ ಆಯ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم
إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. MP Saudani Nandutari Quran Mubara Sadaseka Sale Satekuya Daruga Mubara to get me Fanara Baverin Ehi Tervedi Mubara to get me Fanara Baverin Comerega Show Tayar Kodinuma Miaruga Samatim Beflok Maseka Kurava Vara Shukur Kamaikiga Etim Befunangalon Faha Kolambeno Abdul Majid Muhammad Amanat Ismail Adi Abdullah Ahmad Mi Tim Befurna Alminga Mubar to get Fanara Baverin Mimani Guruat Lagging Haval Kurefa Comerega Shoves Mi Baverin Tamniko Tayar Kurmuga Maseke Moli hafta terega me tim beflun korawma gendawa kan ofalak fahako council ga namaga tim beflun ngal hama shukur dannawala ade kuriya medani nakal kurumge ba mifar anikka wes raagu badal kollani mifar sheikh gamidi ge raaga kiyawani eme furtama miraga kiyoma nakal koddeni faafnando deliya mage Hamadullah Hamid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين حمد الله كيون اختيار كفمي وني كهف سورتك ايوان آيتون هايوان آيتون نيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. adalun kurim faha kollihen mubarak kuriya dair olunge mubaratuge mi fanara bæveren hibradun me gotun ina mushalmuge fursata maamukon hulwale fe wahaka alun dadnawada mi gotun mihatana ngaruga mi mubaratuga councilun bæveren mushala fa faisa ginamge iturun fa nandu shaba foundation ge faratu mubaratuge gada timmane bani faisa gina mushala mi gotun mubaratun evvane da faratakan dehas fasateka rufiyaga faisa ginam devana da farataka faranasteka rufiyaga faisa ginam adi mubaratuge timmanan hoy farataka enhas rufiyaga faisa giname shaba foundation wani hushalafa ade mi fursatuga shaba foundation war khasa shukuren dannawada mubaratuga den kiyawani anikka sama gamidi garaga mi faharu kiyum hushala deni faf nandu lagan Asia Ismail Asia සාද අල්ගාමිදීගේ කියවුම් නට්ටක ආසියා ඉස්මායිල් කියවුම් ඉක්තියාර කොෆමි වෙනි ආල ඉම්රාන සූරතුගේ හයිතිහ අවවන ආයතුන් අඩිහවන ආයතුගේ නියලා أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. ade mubaratuge fanara bæverinna
ehiterekum forko domal kurin fa kolli tin sheeranu giturun sadasteka salis timmanaharu kuriya gendi nilandutari Qur'an mubarak ade mi nilandutari Qur'an mubaratuge emme furatama program ki e haruge sharaferi evana hasil ko nilandu tarige sharaf hasil kurevi faaf nandu husnuhina zaha isma nasir program ge bavernan ehiterekum forko debba adiha mehemme nimidiya saraseka salis havanaharu kuriya gendi nilandutari Qur'an mubaratuge sharaferi evana hasil kurevi nilandu tari Mariam Nauha Nasibes mi program ke baveritna ehiterekum forko devwa kan ufalak fahakon e defarata ves nenando counseling namga algon shukru dannawa ade kuriya medani mirege de task ko terin fortama task nakal kurunge ba mifaharu kiyum hushahada deni fafnando biddoshuge amanat azka Ibrahim azka hushahada deni gamidige raga nakal ko Qur'an kiyamu mifaharu ge kiyum hushahada deni biddoshuge amanat azka Ibrahim azka آمنت أزكى سعد الغامدي کے کیوں نقل کرمٹکا کیوں اختیار کو فمیونی سورة الزخرف کے ابن آیت و ون آیت گنیالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم صدق الله العظيم MP Sauda Nilandutari Qur'an Mubarak Sadaseka Salis Hategge main sponsor ki Nilandudara Gizatiri member Fatma Sauda ade member Sauda giturun mi Mubaratuge mi Mubaratan ehiterekum forko deva fawa farata go terega Mubaratuge ebbana da faratakan hushala fawa umra datur tawakkal hajjan umra group hushala wa fawe adiya mehemme දිවරාජ්‍යයක ගුළුන් දිරාගෝගේ ෆරාතුන් එහිතරකම් ෆෝර්කොත් දෙවවා මීගෙතුරුන් එටෝල් පර්ස් මොඩිව්ස්ගේ ෆරාතුන් මණී මුබාරතන් එහිතරකම් ෆෝර්කොත් දෙවවා අධිය මෙහෙම්මේ ෆාෆ්ලන්දු රෝෂන් ෂාදියා අබ්දුල් හකීම් මේ මුබාරත වෙදෙවවා එහිතරකම් ෆාහක් කොල්ලන් මීගෙතුරු මුබාරතුගේ ගද තිම්මණන් ආදී එවවන දෙවන තිම්මණ දා ෆරාතක ෂාබා ෆවුන්ඩේෂන්ගේ ෆරාතුන් ෆාසාගෙන මුෂාල වාෆාකම් ෆාහක් කොල්ලන් ආදී කුරියම් මෙදනි මිරේගේ ෆර්තම ටාස්කු නකල් කො කියොම්ගේ බෑ මිෆාර් කියොමන් හුෂාඩා දෙනි ෆාෆ්ලන්දු ඕකිඩ් විලා ෂම්හාන් අබ්දුල් ජලීල් හුෂාඩා දෙනි ගාමිදී ගරාග නකල් කො කියොමෙ ඕකිඩ් විලා ෂම්හාන් අබ්දුල් ජලීල් शमहान अब्दुल जलील साद अल गामिदी के कियों नकल कुरमट्टका कियों इख्तियार को फमेने यासिन सूरत के 1 आयतुं 11 आयत के नियर
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. ಶಂಹಾಣ ಫಹುಗ ಮುಬಾರಾತುಗ ದೆನ್ ಕಿಯೋಮ ಮುಷಾಹಳ ದೇಣಿ ಫಾಫ್ ನಂದು ಫೆಹಿವಿಲಾಗೆ ಅಶ್ಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ಅಶ್ಫಾ ವೆಸ್ ಕಿಯೋಮ ಮುಷಾಹಳ ದೇಣಿ ಕಾಮಿದಿಗೆ ರಾಗ ನಕಲ್ಕೊ ಮಿಫಾರು ಕಿಯೋಮ ಮುಷಾಹಳ ದೇಣಿ ಫಾಫ್ ನಂದು ಫೆಹಿವಿಲಾಗೆ ಅಶ್ಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಣಿ ಅಶ್ಫಾ ಅಶ್ಫಾ ಕೀವಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುಫಮೆವನಿ ಮಾಯಿದಾ ಸೂರತುಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಎವ್ವಣ ಆಯೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. ಅದೇ ಕುರಿಯಂ ಮಿದನಿ ಮಿ ಶೋಗೆ ಫುರತಮ ಟಾಸ್ಕ್ ರಾಗು ನಕಲ್ ಕೊ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಬಾ ಮಿಬಾಗ ದೆನ್ ಕಿಯೊಮ್ ಮುಶಾಲಾ ದೇನಿ ಫಾಫ್ ನಂದು ತರಹ ಮಹಜೂಬ್ ಅಹಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಮಹಜೂಬ್ ಗಾಮಿದಿ ಗೆ ಕಿಯು ನಕಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಹಜೂಬ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕೊಫ್ಫಮೆನಿ ಯೂಸುಫ್ ಸೂರತುಗೆ ಫಸ್ತೊಲಸ್ ಅವ್ವಣಾಯತು ಹೈದ್ದಿಯ ದೇವಣಾಯತು ಗೆನೆಯಲ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم صدق الله العظيم. ಅದೇ ಕುರಿಯಮ್ಮೆದನಿ MP ಸೌದಾಂಡಿ ನಂದೋತರಿ ಕುರ್ವಾನ್ ಮುಬಾರ ಸಾದಸ್ತೆಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆಗ್ಗೆ ದೇವಣ ರೇಗೆ ಕಿಯವಂತ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಶಮುನ್ ದಣ್ಣವಾಲಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಶೋಯಕಿ ಜುಮ್ಲಾ ಹತರು ಟಾಸ್ಕಕ ಬೇಗೆಂದ ಶೋಯ್ ತಿಲಾವಾಗೆ ದಿಟಾಸ್ಕಕ ಅಕೀಗ ಅದಿ ಇತುರು ದಿಟಾಸ್ಕೆ ಸಿಬೆ
එහෙන්කම මිරේගේ ආද බොරාස්පෙත් දෝගරේ මිවගුතු කුරියම් මේ ගෙන්දා ෂෝග අල්මෙන් ගෙන්දානි දෙටාස්කෙන් එෆහුග ಹುಕುರ್ ದೋಗರೇಗ ಅಣಿ ದೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವೆಂಗ ಮೆಂ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ ಮಿಗತ್ತು ಮಿಹಾರು ಮಿ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಮಿರೇಗೆ ಫುರ್ತಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಏ ನಕಲ್ ಕೊ ಕಿಯೋಮ್ಗೆ ಬಾ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ ರಾಗ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಫಟಿಕಾಸ್ ಮಿಫಾರು ಕಿಯೋಮ್ ಮಿ ಹುಷಾಳಾ ದೆನಿ ಫಾರ್ಫ್ ನಂದು ಅಸ್ಸೇರಿ ಶಿಯಾ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ ಶಿಯಾ ರಾಗ ನಕಲ್ ಕುರಣಿ ಶೇಖ್ ಯಾಸಿರ್ ದೌಸರಿಗೆ ರಾಗ ಮಿಫಾರು ಕಿಯೋಮ್ ಹುಷಾಳಾ ದೆನಿ ಫಾರ್ಫ್ ನಂದು ಅಸ್ಸೇರಿ ಶಿಯಾ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ ಶಿಯಾ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير මේ රාගු නකල් කුරුමට්ටක ශියා ඉක්තියාර් කොෆ මෙවැනි සූරතුල් මුමිනූන්ගේ අඩිය 4 වන ආයතුන් නෝදිය දෙවන ආයතුගෙන යන أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العظيم ಆದೆ ರಾಗು ನಕಲ್ ಕೊ ಕಿಯೋ ಮಿಬ್ಯಾಗ ದೆನ್ ಕಿಯೋ ಮೆಂ ಹುಷಾಳಾ ದೇನಿ ಫಾಫ್ ನಂದು ಫಿನಿಫೆಮ್ಮಾಗೆ ಆಮನತ್ ಮಲ್ಹಾ ನಸೀಮಸ್ ನಕಲ್ ಕುರಣಿ ಯಾಸಿರು ದವಸರಿಗೆ ರಾಗು ಮಿಫಾರುಗ ಕಿಯವಂ ಫಾಫ್ ನಂದು ಫಿನಿಫೆಮ್ಮಾಗೆ ಆಮನತ್ ಮಲ್ಹಾ ನಸೀಮ್
شيخ ياسر کے کیوں نقل کرمٹک عامرت مولا نسیم اختیار کفہ میں ونی سورة الصافات کے اڈیتیم ون آیتون ستیک ون آیت گنیالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم. ಅದೇ ಕುರಿಯ ಮೆದನಿ ಮಿರೆಗೆ ದೇ ಟಾಸ್ಕೋಗೆ ತೆನೆ ಫುರತಮ ಟಾಸ್ಕೋಗೆ ಕಿಯವುಂ ರಾಗು ನಕಲ್ ಕೊ ಕಿಯವುಂಗೆ ಬಾ ಅದೇ ಮಿಬಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಬಾವರೆ ಗೊತುನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವುಂ ಮುಶಾಹರಾ ದೇನಿ ಫಾಫ್ ನಿಲಂದು ನಲಹಿಯಾಗೆ ಶಾಯಾನ್ ಶುಐಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಕಲ್ ಕುರಣಿ ಅಶೈಹ್ ಮಾಹಿರುಲ್ ಮುವೈಕಿಲಿಗೆ ರಾಗು ಮಿಫಾರುಗೆ ಕಿಯವುಂ ಫಾಫ್ ನಂದು ನಲಹಿಯಾಗೆ ಶಾಯಾನ್ ಶುಐಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. මේ කියෝ නකල් කරමට්ටක ශායන් ඉක්තියාර කුෆාන ඉබ්‍රාහිම් සූරතුගේ දෙවන ආයතුන් ෆස්වන ආයතු ගෙනියන. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. ಅದು ಕುರಿಯ ಮೆದನಿ MP ಸೌದಾ ನಿಲಂದೂತರಿ ಕುರ್ವಾನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಸಾದಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆಗ್ಗೆ ಕಿಯವಂತ ಅದೆ ಮಿ ಮುಬಾರಾತಕಿ ನಿಲಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹತರೋಣ ದೌಣಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ಇಸ್ನೆಂಗಮಕ ಐಕು ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮುಬಾರಾತೆ ಅದೆ ಫಾಫ್ ನಿಲಂದುಯಕಿ ಜಮಾನುಸುರೆವೆಸ್ ಕುರ್ವಾನ್ ಗಿಲ್ಮಲ್ ಲೋಬ ಕುರೆವೆ ಬಯಕು ದಿಳುಮಂಗ ರಶೆ ಮಿ ಫಣ್ಣು ಮಿರಶಗ ದಿರುವ ಆಲಾ ಕುರ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ವೆಸ್ ವರ ಖಾಸ್ ಇಸ್ಕಮ ದೆವ್ವಾಗೆ ಮಿಹಾರು ಮಸೆಕ ಫಟ್ಟವನ್ ಕುರೆಮೆ ಗೆಂದವಣಿ ಆದೆ ಅಳ್ಮಣ ಲಿಬೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಗೋಸ್ಕಮ್ಗ ನುವಾಣಮ ಮಿ ಮುಬಾರಕ್ ಆದೆ ನಿಲಂದೂತರಿ ಕುರ್ವಾನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಕುರಿಯಂಗೆಂ ಅಹರ್ತಕುಗ මෙවර ෆුලාක කුර ගෙන්දම කවුන්සිල් මිහාරවෙස් මෂවරා කුරමුක් ගෙන්දව මේ ගිතරුන් නිලන්දුගේ ජුම්ලා ආබාදියන් හොළවාලවෙගෙන් කුරා මුබාරත් කුර ගෙන්දුම්ගේ විස්නුමස් ගෙන්ගුළුවාකම්ගේ මවලුමාත් තිබ ලිබේ ආද නිලන්දුතර කුරා මුබාරත ගුලෙවතුන් එලොග එච්ච දන්නවාලර ෆාහක් කොල්ලන් මේ මුබාරතුගේ ෆණ්ඩියාරුන් ෆායතු දිය තින් අහරවෙස් වර බොඩ අල්මගේ බෑවරින්න බාර අලවම ගෙන්දෙවි හිෆ්සුගේ බෑ සමාල්කන් දිනුම ආද ಕುರ್ವಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಮು ದಸ್ಕೊರವ್ವಾ ಬಯಕು ಕುರ್ವಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಉಳೇ ಬಯಕು ವೆಜ್ಜೆಯ್ಯ ಕುರ್ವಾನ್ಗೆ ಮಿಂಬರೆ ದಸ್ವೆ ಫೋತುಮಂಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮಿಫದ ಮುಬಾರತ ಕುರ ಗೆಂದಾರುಗ ಹಿಫ್ಸುಗೆ ಬಯ ಹುರಿಹಾ ಬ್ಯಾವರಿ ಬೆಸ್ ವರಬಡ ಸಮಾಲ್ ಕಂದಿ ಹಿಫ್ಸುಗೆ ಬಯ ಫರಿತವುಮ ಹುರಿಹಾ ಬ್ಯಾವರಿನವೆ ಸಮ ಮುಬಾರತಗೆ ಫಂಡಿಯಾರುನ್ ತಾ ಅಬದು ಹದಮಕೊದ್ ದೆವಮು ಗೆಂದವಾಕಂ ಅಲವನ್ ಮುಬಾರತಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಸಮಾಲ್ ಕಮಂಚಕ ದಣ್ಣವಾ ಮಿಲ್ಲನಿ මියහරුගේ මුබාරතුගේ මිතිබි ෆනර බෑවන වෙස් මිකම සමාල්කන් දිනුම මාදමා රේග ෂෝග දෙටාස්කුගේ තෙරෙන් එට්ටාස්කකි හිෆ්සුගේ බෑ අද මියහරුගේ මුබාරතුගේ මේන් ස්පොන්සර් කි MP සෞදා නිලන්දෝ දාරාගේ ඉස්සෙතර මෙම්බර් අද මී ගෙතුරු මුබාරතන් එහිතරකම් ෆෝර්කොත් දෙවා ෆා ෆරාතුගේ තෙරේගා මුබාරතුගේ එවණයන් හොය ෆරාතකම් ಹುಷಾಳಿಫಾವಾ ಉಮ್ರಾ ದತುರಕಿ ತವಕ್ಕಲ್ ಹಜ್ಜನ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹುಷಾಳಫಾವಾ ಉಮ್ರಾ ದತುರೆ ಮೀ ಗೆತುರುಂ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗ ಗುಳುನ್ ದಿರಾಗು ಫರಾತು ಮುಬಾರತಂ ಹೇತರಕಂ ಫೋರಕೊದ್ದೆ ವಾಫಾವೆ ಅದಿ ಹಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಎಟೋಲ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ ಮೋರಿಸ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಫಾಯತು ದಿಯ ಆಹಾರತಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಯಾರುಗು ಮುಬಾರತ ವೆಸೆ ಹೇತರಕಂ ಫೋರಕೊದ್ದೆ ವಾಫಾವೆ ಅದಿ ಹಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಫಾಫ್ ನಂದು ರೋಷನ್ ಶಾದಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಮೆಸ್ ಮಿಯಾರುಗೆ ಮಿ ಮುಬಾರತ ವೆಸೆ ಹೇತರ ದೆವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದ ಮುಬಾರತುಗೆ ಎಬ್ಬಣದ ಫರಾತಕಂ ಅಶಾರಾ ಸುಫಿಯಾಗೆ ಫಾಸಾ ಗಿನಾಮಾ ಎಕುಗ ಶರಫ್ಗೆ ತಾಜ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇಶ್ ಅದಿ ಉಮ್ರಾ ದತುರೆ ವಣಿ ಹುಷಾಳಾ ಲೇಫಾ ಅದಿಹ ಮೆಹೆಮ್ಮೆ ದೇವಣೆದ್ದ ಫರಾತಕ ಎಂಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಮಾಫ್ಕುರವ ದಿಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಫಾಸಾ ಇನಾಮಕ ಎಕೀಗ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಮೀಗೆ ಇತುರುನ್ ತಿಮ್ಮಣೆದ್ದ ಫರಾತಕ ಅಂಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಫಾಸಾ ಗಿನಾಮಾ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ಅದಿಹ ಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಮುಬಾರತುಗೆ ಗದ ಬಾರ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನ ಮುಬಾರತು ಮಕಿವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾವೆರಕ ವೆಸ್ ಫನಸ್ತೇಕ ರುಫಿಯಾಗೆ ಫಾಸಾ ಗಿನಾಮೆ ಹುಷೇಳೆ ಫವೆ ಮಿ ಅದದು ಮುಬಾರಾತುಗ ವಾಕಿ ನುವೆ ಕುರಿಯ ದೆವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಶೋವಕ ದುಯಿಸ್ತ ರುಫಿಯ ಇತುರುವಾಕಾಲ್ ಗೊತ್ತಕ ಮಿಯತಿ
mige iturun mubaratuge gada tinakan hove farataka shaba foundation ge faratun faasa gina mushalo wafawa kan faha kollan migotun mubaratuge evvanan hoye farataka shaba foundation on dehas fasateka rufiyaga faasa giname mani mushalo wafa adiya mehme devanan hoye farataka fanasteka rufiyaga faasa giname timmanan hoye farataka enhas rufiyaga faasa giname shaba foundation on mushalo wafa ve me fursatuga shaba foundation council ge namgal shukr dannawala adi mihasa bangalon jehelana mirege devanan task kan ade ei tilawa ge bay mifaharu miyutis ehnames mifaharu ge mi task ki ikhtiyari ragaka kiyomge ba kuriya gendiyum adi mibaga bawarin ragen ikhtiyar kura iruga demme bawarin mi nimmadi task ga ikhtiyar koffa ragu nun ehen ragaka kiyawan mi jeheni mi bawarin amillan ikhtiyar koffa ragekan an faha kollan adi mifaharu miba fashani faflando asseri shizan muhammad arif shizan Shizan Gurutun Nagafmeni Swal number high. Safha Hatarsteg Hatavis Surat al-Ahzabuge Fastolas Timwana Ayatum Fastolas Nuwana Ayatugeniyala Safha Hatarsteg Hatavis Surat al-Ahzabuge Fastolas Timwana Ayatum Fastolas Nuwana Ayatugeniyala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق الله العظيم. ಅದೇ ಕುರಿಯ ಮಿದನಿ MP ಸೌದಾಣಿ ದಂದೂತರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಸಾರಸೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆಗೆ ದೇವನ ರೇಗೆ ಕಿಯವಂತ ಮಿರೇಗೆ ದೇವನ ಟಾಸ್ಕಾಗೆ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯ ಮಿ ದೇವನಿ ಮಿ ಬ್ಯಾಗ ದೆಂ ಕಿಯಮ ಮುಶಾಹಳ ದೇಣಿ ಫಾಫ್ ನಿಲಂದು ನೂರಾಣಿ ಫೆಹಿ ಶಲ್ಹಾ ಮಾರೂಫ್ ಶಲ್ಹಾ शल्हा मारूफ गुरतु नगाफ मनी सवाल नंबर 1 सफ़हा हतरस्तेक फ़हे सूरतु रूम के 9వ आयतुन 13వ आयतु गनियला सफ़हा हतरस्तेक फ़हे सूरतु रूम के 9వ आयतुन 13వ आयतु गनियला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركاء
شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين صدق الله العظيم. ಶಲ್ಹಾ ಮೌರೂಫ್ಗೆ ಹುಷೇಳಮಕ ಫಹುಗ ದೇಮ್ ಮುಬಾರತುಗ ಕಿಯವು ಹುಷಾಳ ದೇಣಿ ಫಾಫ್ಲಂದು ರಂತರಿ ಸದಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಫಹುಮಿ ಸದಾ सदा अब्दुल्ला फहमी गुरत नगाफमेनी सवाल नंबर 7 सफ़हा 7 का नवार सूरतुल अहज़ाब के 11 आयतुं 11 आयतुं नियला सफ़हा 7 का नवार सूरतुल अहज़ाब के 11 आयतुं 11 आयतुं नियला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم. ಅದೇ ಕುರಿಯಮ್ಮದನಿ ಎಂ ಪಿ ಸೌದಾಣಿ ದಂದೂತರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮುಬಾರ ಸಾದಸ್ಯಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆ ದೇವನ ಶೋಗೆ ದೇವನ ರೇಗ ಕಿಯವಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾರುಗ ಫುರ್ತಮ ರೇಗ ಕಿಯವಮ ದೇವನ ಶೋಗೆ ಕಿಯವಮ ಎಕೀಗ ಫಂಡಿಯಾರುನ್ ದೆವ್ವಾ ಮಾಕ್ಸ ಬಲ್ಲವಾಗೆನ್
මාදමාරය කියලමගේ ප්‍රෝග්‍රාම් බයි බෑවරින් වකිවාරයකන් අලුන් මී ගඩී ගහම හොරිහා බෑවරින් හදාන් කොල්ල දෙන් බේණු මිවාහ කලුන් ෆාහ කොල්ලාරුග බෙදෙනවෙනගේ මවලූමාතන් අධිහ මෙහෙම්මේ දුරා ගාතන් ඔල්මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රාම් බල්ලවම ගෙන්දවා හොරිහා ෆරතක මවලූමාතන් දන්නවාලන් ಫುರ್ತಮರೇಗೆ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಹುಷೇಳುಂತಕ ಬಲಾರುಗ ತಿಲಾವ ಮಿಬಯ ಫಂಡಿಯಾರನ್ ದೆವ್ವಾ ಫಣಿ ನೋದಿಹ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬಲ್ಲವಾ ಫೋತಿ ಅದಿಹ ಮೆಮ್ಮೆ ತಜ್ವೀದ್ ಮಿಬಯ ದಿಹ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆವ್ವಿ ಹೆಮ ಫಂಡಿ ಮಿ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇತುರುಂ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಆಯ್ಲಾ ತಕುಂ ದುರಾಗಾತುಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲವಂಗದ ಫರಾತ್ ತಕುಂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆವ್ವಾರುಗ ಮಿಕಂಕಮ ಸಮಾಲುಮಂಗಳ ದಂಡವಾಲಂ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಕುರಿಯದ್ದ ಡೆಟಾಸ್ಕುಗ ತಿಲಾವಾಗೆ ಡೆಟಾಸ್ಕುಮ ವಾತಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಟಾಸ್ಕಕ ವೆಸ್ ಫನ್ಸವೆ ಇನ್ಸತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿ ದೆವ್ವಣಿ එම මිකංකමන් හුරිහා බෑවරින්නා තුරාගාතුම් ප්‍රෝග්‍රෑම් බල්ලවමගෙන්දා ෆරාතසම සමාල් ලෙව්වුන් එදෙන් අලුන් කුරින් දෙන්නෙවිය මාදමාරේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ආයි මාදමාරේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමිගෙන් දායරුගා මිරේගේ මිතිබ්බෙවි ෆනර බෑවරින්ගේ තෙරෙයින් කොම්මවෙස් එන් හතරු බෑවරින් ඉංගේතෝ මාදමාරේගේ ෂෝගා අල්මුනා වකිවෙගෙන් දානේ මානේකි තිම්මනරේගේ ෂෝ අල්ගුමෙන් ෆෂාණී බාර බෑවරින්නා මාෆ් කරවා 11 බෑවරින්නා එකීගේ එහ මාදමාරේගේ හතර බෑවරින් වකිවෙගෙන් දානේ මිහා සබුන් තිලාවා මිබෑගා ඉඛතියාරි රාග කියවුම් මිබෑගා දෙන් කියවුමෙන් හුෂාලා මිදෙනි ෆාෆ් නිදන්දු ඕකිඩ් මාගේ ශීනාස් අබ්දුල් ජලීල් ශීනාස් शीनास गुरुतन नगाफमनी सवाल नंबर 5 صفحة هترستيك تيويس سورة الأحزاب تريس هايفان آياتون تريس نووان آياتو جنيالا صفحة هترستيك تيويس سورة الأحزاب تريس هتكون تريس نويك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن
وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. ಶೀನಾಜ ಫಹುಗ ದೆಂಗ್ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಶೋಗ ಕಿಯೋಮೆ ಮುಷಾಹಳ ದೇಣಿ ಫಾಫ್ ನಂದು ತರಹ ಮಹಜೂಬ್ ಅಹಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಮಹಜೂಬ್ महजूब अहमद शफीक कुरत नगाफ में निस्वा नंबर 11 सफ़हा 41 फस्तोला 7 सूरत ज़ुमर के फंसास देवन आयतुम फंसास हवाना आयतु के नियला सफ़हा 41 फस्तोला 7 सूरत ज़ुमर फंसास देकुम फंसास हायका أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت
فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم. ade kuriya medani nilandu tere Qur'an mubarak sadasya ka sali satek miharuge mubaratuge main sponsor ki faf nilandu adi faf tanabodu mi dirasha nisbaba midara ka izzatin member Fatmat Sauda ade member Sauda ge tur mubaratan ehiterakan foruko devwa fa farata go terega mubaratuge evvanen hoye faratakan hushala fawa umra daturu hushala wafa tawakkal hajj umra group genam faha kolla mi ge turun divarajye gulun dirag Atoll Pearls Maldives Shadia Abdul Hakim adi Shaba Foundation ganang algon mi fursatuka faha kolla mubaratuka den kiya hushala deni Fafnando Haveli Rimaz Hamid Fafnando Haveli Rimaz रीमास ग्रोथ नगफ मैंने सवाल नंबर 15 सफ़हा 491 सूरत ज़ुख़रुफ़ के 23 वन आयतुन 29 वन आयतु के नियला सफ़हा 491 सूरत ज़ुख़रुफ़ 23 वन आयतुन 29 वन आयतु के नियला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين صدق الله العظيم. ආද මිරේගේ දෙටාස්ක කීවස් තිලාවාගේ දෙටාස්ක ෆොරතම දියයි කණ්ඩායලිෆාවා රාගක නකල් කොගෙන් කියවුම් මිෆහරු මියති බෑවරින් ඉක්තියාර කරා රාගක ඒ බෑවරින් අමිල්ලෆුලන් ඉක්තියාර කරවේ රාගන් නකල් කොක් කියවුම්ගේ බෑ මිෆහරු කියවුම් හුෂාලා දේණි ෆාෆ් නන්දු මෝර්නිං සන් අයිෂත් රීම් මොහම්මද් රීම් ريم قروت نقف من سؤال نمبر 7 صفحة 33 سورة 7 40 තිම්වන ආයතුන් 40 හවන ආයතුගේ නියලා صفحة 33 සබා සූරතුගේ 40 තිම්වන ආයතුන් 40 හවන ආයතුගේ නියලා أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان عبد قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم
تتفكرون ما بصاحبكم من أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله العظيم. ආද මිබෑග දෙන් කියෝමෙන් හුෂාලාල් දෙනී ෆාෆ් නිදන්දු ෆිනිෆෙම්මාගේ ඈමනත් මල්හා නසීම් මල්හා ආද මිහාර කුරෙමෙදනි මිරේගේ මි ෂෝගේ දෙවන ටාස්කු එයි ඉඛතියාරි රාග කියෝමුගේ බෑ මිෆාර කියෝම හුෂාලාල් දෙනී ෆාෆ් නිදන්දු ෆිනිෆෙම්මාගේ ඈමනත් මල්හා නසීම් मल्हा गुरुतुन गफमनी सवाल नंबर दे सफ़हा हतरस्ते कसाद लुक़मान सूरतुगे 29 वන ආයතුන් 30 වන ආයතුගේ නියල सफ़हा हतरस्ते कसाद सूरतु लुक़मान 29 වන ආයතුන් 32 වන ආයතුගේ නියල أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وإن الله كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته
في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق الله العظيم. ಅದೇ ಕುರಿಯ ಮಿದನಿ MP ಸೌದಾಣಿ ನಂದೂತರಿ ಕುರ್ವಾನ್ ಮುಬಾರ ಸಾರಸ್ಯಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆಗೆ ದೇವಣ ರೇಗೆ ಕಿಯೌನ್ ದೇವಣ ಶೋಗ ಕಿಯೌಂತ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದೆವಣಿ ಅದೇ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋ ಮಿಯತ್ತಿ ದೇರೆಯಕ ಬಹಾಲ ಫೆಗತುಂ ಮಿರೆ ಬುರಾಸ್ವದ್ ಹೋಗರೆ ಮಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವಣಿ ತಿಲಾವಾಗೆ ಡೆಟಾಸ್ಕೆ ಮಿಫಾರು ದೆಂಕಿಯಂ ಹುಷಾಳ ದೇಣಿ ಫಾಫ್ ನಿದಂದು ನಲಹಿಯಾಗೆ ಶಾಯಾನ್ ಶುಐಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಯಾನ್ शायन शुआइब गुरत नगाफ में सवाल नंबर 13 सफ़ा हतरस्ते काढ़ी है कि फुस्सिलत सूरत के 39 आयतों 43 आयतों के नियाला सफ़ा हतरस्ते काढ़ी है कि फुस्सिलत 39 आयतों 43 आयतों के नियाला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا أمن يأتي آمنا يوم القيامة
اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم صدق الله العظيم. ನಿಲಂದೋತರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮುಬಾರ ಸಾರಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮಿ ಶೋಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪೋಸೆಕಿ ನಿಲಂದೋದಾರ ಇಜ್ಜತಿನ ಮೆಂಬರ್ ಫಾತಿಮಾ ಸೌದಾ ಅದೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮುಬಾರಾತುಗ ತಫಾತು ಗೊತಕ ಮುಬಾರ ಗೆಂದಿಮುಗ ಮಕ್ಸದುಗ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಠಾಸ್ತಕ ಕೊಮ್ಮಸರಕ್ಕೆ ಬದಲತಕ್ಕೆ ಗಿಣಸ್ಫಾಗಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಿಗೊತು ನಿಮಿದಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋಗ ಅದೆ ಮುಬಾರ ಹುಳುವಾದಿ ರೇಗ ಅಲ್ಬಟ ಫಾಹಗೆ ಗೆಂದಿಯ ತಫಾತು ಟಾಸ್ಕೆ ಕುರಿಯಂ ವೆತ್ತನುಗೊಯ್ಸ್ ಬಾವರಿಗೆ ಫರಾತುಂ ತಫಾತು ಟಾಸ್ಕು ತಕೆ ಹುಷಾಹಳ ದೇಗೊತ ಒತಿ ಮಾಫ್ ಕೊರವ ಫುರ್ದಮನೆಗೆ ಶೋಗಟ್ಟ ತಫಾತು ಟಾಸ್ಕೆ ಒಣ್ಣಾಣಕ ಮಗಳಗಣ ದೆನ್ನೆ ಒಣಿದೆತ್ತೋ ಓ ತೀಕಿಯನ್ನು ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಶೋತೋಗ ತಫಾತು ಟಾಸ್ತಕೆ ಹುರಿ ಅತುರಾ ಲೇಫಾ ಏಕಮಂ ಅಲ್ಮೆಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂಗ್ ಮಿಹಾರುಸಿರ ತಯ್ಯಾರ ಅಮನ್ ದಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಅದಿ ದುರಾ ಗಾತುಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲಮಂಗ ದಾ ಫರಾತವೆಸ್ ಮಿ ಟಾಸ್ತಕಂ ಇಂತಿಜಾರ್ ಕುರವಾಣಕಂ ಅಳುಗಣ ಹಮ ಕಶವರು ಅದೆ ಕುರಿಯಂ ಮೆದನಿ ತಿಲಾವಾ ಇಖ್ತಿಯಾರಿ ರಾಗು ಮಿಬಾಗೆ ಕಿಯವುಂ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಫಾಫ್ಲಂದು ಲಗನ್ ಆಸಿಯಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಸಿಯಾ Asia Isma Gurutunaga Fumani Soal number 3 Safha Atarusteka Sola Sajida Surtuka Teravana Ayatung Sataravana Ayatuganiela Safha Atarusteka Sola Sajida Surtuka Teravana Ayatun Sataravana Ayatuganiela أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلق بما كنتم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. هذا ميريك شوقة آسيا كيوم فوق دين كيوم مشاهدة ديني فافندو السيري شيا أحمد رشيد شيا شيا أحمد رشيد قروت النقاف مني سؤال نمبر 10 صفحة 459 سورة الزمر 10 وانا آية 16 وانا آية جنيالة صفحة 459 سورة الزمر 10 وانا آية 16 وانا آية جنيالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون صدق الله العظيم. අද කුරිය මෙතන මිරේගේ ෆහු ටාස්ක්ගේ ෆහු බෑවරින්ගේ කියවන්ත මිහාරු කුරිය මෙගෙන්දෙවෙනි මෙගතුන් දෙන් කියවානි ෆාෆ් නිලන්දෝ බිද්දොෂුගේ ආමිනත් අස්කා ඉබ්‍රාහිම් අස්කා Urut nagaf mewani saada Safa 4 kaddiya hate Suratu Shura 32 වන ආයතුන් 39 වන ආයතු ගෙනියලා Safa 4 kaddiya hate Suratu Shura 32 වන ආයතුන් 39 වන ආයතු ගෙනියලා أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله العظيم. أزكى فهوغا دين مباراتك كيواني فافنندو أوكيد بلا شمهان عبد الجليل ميغوت كوريا ميغندواني اختيار تلاواغي باغي ترين اختياري راكوغي با ميباغا دين كيواني فافنندو أوكيد بلا شمهان عبد الجليل شمهان شمهان عبد الجليل غروت من غاف مني سوال نمبر عشرة صفحة ترستي كتيريز فهي فاطر سورة فسونا آية نوونا آية جنيالا صفحة ترستي كتيريز فهي فاطر سورة فسونا آية نوونا آية جنيالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل فاطر سورة فاسونا آية يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة
مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. صدق الله العظيم. ಕುರಿಯ ಮಿದಣಿ MP ಸೌದಾಣಿ ನಂದೂತರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮುಬಾರಕ್ ಸಾರಸೆಗೆ ಸಾಡಿ ಸತೆಗೆ ದೇವನ ಶೋಗೆ ದೇವನ ಟಾಸ್ಕುಗೆ ಫಹುಬಾತ ಮಿಫಾರು ಕಿಯೋ ಮಂ ಹುಷಹಳ ದೇಣಿ ಫಾಫ್ ನಿದಂದು ದೇಲಿಯಾ ಮಾಗೆ ಹಮದುಲ್ಲೋ ಹಮೀದ್ Hamdulillah Hamid Gurutunaga Fameni सवाल नंबर 16 सफ़ा फ़सते के एके सूरयागे 23 वन आयतुं 22 वन आयतुगे सफ़ा फ़सते के एके सूरतुल जासिया 23 वन आयतुं 27 वन आयतुगे नियला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم
إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون صدق الله العظيم. අද මිරේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කුරිය ගෙන්දම නිම්මාෆවා දෙ ටාස්ක්ස් ගාගන කමිහාර්ම නිම්මා ලෙවණි මී ටාස්කුගේ එම්මේ ෆහුබෑවරේ ගොතුන් දෙන් කියව මුෂාහලා දෙණි ෆාෆ් නිදන්දු ෆෙහිවිලාගේ අෂ්ෆා අබ්දුල් ගනි මිහා මිරේක අලුමන මෙ කුරිය ගෙන්දවණි තිලාවාගේ දෙ ටාස්කේ දෙවන ටාස්කුගේ ෆහුබෑවරේ ගොතුන් ආදි මිරේගේ වෙස් ෆහුබෑවරේ ගොතුන් දෙන් කියව මුෂාහලා දෙණි ෆාෆ් නිදන්දු ෆෙහිවිලාගේ අෂ්ෆා අබ්දුල් ගනි أشفاق رتنا من سؤال نمبر 9 صفا هترستيك سالس هتره ياسين سورة فاستولس ديونا آياتهم فاستولس نونا آياتك نيلا صفا هترستيك سالس هتره ياسين سورة فاستولس ديونا آياتهم فاستولس نونا آياتك نيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا
وتشهد أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق الله العظيم. MP ಸೌದಾಡಿ ದಂದೋತರಿ ಕುರ್ವಾನ್ ಮುಬಾರ ಸಾರಸ್ತೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆಗ್ಗೆ ದೇವಣ ಅರೇಗ ಕಿಯವಂತ ಮಿಹಾಸವ ಮಿನಿಮ್ಮಾಲೆವಣಿ ಆದೆ ಮಿರೇ ಕುರಿಯಮ್ಮೆ ಗೆಂದೆವಣಿ ತಿಲಾವಾಗೆ ದೆಟಾಸ್ಕೆನ್ ಏಯಿ ಹವಾಲ್ ಕುರಿವೆ ರಾಗಕ ನಕಲ್ಕೊ ಕಿಯವಂ ಅದಿಹ ಮೇಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾವರಿನ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಾ ರಾಗಕ ಕಿಯವಂ ಮಿ ದೆಟಾಸ್ಕ ಹಮ ಮಿರೇಗೆ ಶೋಲ್ವೆ ಮಿಜೆಹೆನೆ ನಿಮ್ಮಾಲಂ ಮಾದಮಾರೇಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಹಿಫ್ಸು ಅದಿ ಉಲೂಮುಲ್ ಗುರ್ವಾನು ಮಿ ದೆಟಾಸ್ಕ ಕೀಗೆ ಆದೆ ಮಿಯಾರುಗೆ ಮುಬಾರಾಯತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕಿ ನಿದಂದು ದಾರಾಗೆ ಐಜತೆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಾತ್ಮಾ ಸೌದಾ ಮೆಂಬರ್ ಸೌದಾ ಗಿತುರುಂ ಮಿ ಮುಬಾರತಂ ಹೇತರಕ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಫಾ ಫರಾತಗ ತಿರೇಗ ಮುಬಾರತುಗೆ ಶರಫರಿ ಎಬ್ಬಣಂ ಹೋಯೆ ಫರಾತಕಂ ಆದೆ ನಿದಂದು ತರಿ ಸಾದಸ್ಸೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತೆಗ್ಗೆ ಶರಫ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾ ಫರಾತಕ ತವಕಲ್ ಹಜ್ಜ ನುಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮಣಿ ಉಮ್ರಾ ದತುರೆ ಹುಷಾಳುವಾ ಫಮಿ ಗಿತುರುಂ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಗುಳುಂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಟೋಲ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಮೋಲ್ಡಿವ್ಸ್ ಅದಿ ಫಾಫ್ನಂದು ರೋಷನ್ ಶಾದಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಮಿ ಮುಬಾರತಂ ಹೇತರಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫೆ ಆದೆ ಮಿಯಾರುಗೆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಎಬ್ಬಣಂ ಹೋಯೆ ಫರಾತಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಫರಾತಂ ಅಶಾರಹ ಸ್ರುಫಿಯಾಗೆ ಫෑಸಾ ಗಿನಾಮಾ ಶರಫ್ಗೆ ತಾಜ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅದಿ ಸೇಷಾ ಎಕೀಗ ಉಮ್ರಾ ದತುರೆ ಬಣಿ ಹುಷಾಳಾಫ ಮಿ ಗೆತುರುನ್ ದೆವಣಂ ಹೋಯೆ ಫರಾತಕ ದಿಹಾ ಸ್ರುಫಿಯಾಗೆ ಫෑಸಾ ಗಿನಾಮಾ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾ ತಿಮ್ಮಣಂ ಹೋಯೆ ಫರಾತಕ ಅಂಹಾ ಸ್ರುಫಿಯಾಗೆ ಫෑಸಾ ಗಿನಾಮಾ ಹಂದಾಣಿ ಫಿಲಾವಣಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹುಷಾಳಾಫ ಅದಿಹ ಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಗದ ಬಾರ ಬ್ಯಾವೆರಿನ್ನ ಫನಸ್ತೆಕ ರುಫಿಯಾಗೆ ಇತುರುಂ ಫನಸ್ತೆಕ ರುಫಿಯಾಗೆ ಫෑಸಾ ಗಿನಾಮೆ ಹುಷಾಳವಾಫವೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮುಬಾರಾತುಂ ವಕಿ ನುವೆ ಕುರಿಯದ್ ದೇವೆ ಕೊಮ್ಮೆರಿಯಕ ದುಯಿಸ್ತ ರುಫಿಯಾಗೆ ಇನಾಮೆ ಮೀ ದರಿವರುನ್ನ ಇತುರುವಾಗುತ್ತ ಹಮಜೆ ಫೋತಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮಿಯಾಹರುಗೆ ಮಿ ಮುಬಾರಾತಂ ಎಕಿ ಗೊಗ್ಗೊತುಂ ಎಹೀತರಕಂ ಫೋರುಕ್ ದೇವಮಂ ಹುಳುವಾಲುನ್ ಫುರ್ಸತ್ಗೆ ತಿರೇಗ ಫಾಫ್ ನಿದಂದು ಶಾಬಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಗದ ತಿಮ್ಮಣೆ ವಣಿ ಫෑಸಾ ಗಿನಾಮ್ ಹುಷಾಳವಾಫ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಎಬ್ಬಣೆಂ ಹೋಯೆ ಫರಾತಕ ಶಬಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಫರಾತುನ್ ದಿಹಾಸ್ ಫಸತೆಕ ರುಫಿಯಾಗ ಫෑಸಾ ಗಿನಾಮ್ දෙවණන් හොය ෆරාතක ෆනස්තේක රුෆියාග ෆෑසාගෙන අමරි තිම්මණන් හොය ෆරාතක එන්හාස් රුෆියාග ෆෑසාගෙන ආමෙ බණි හුෂාලොවාෆ ඉනා මුෂාලොබමුගේ ෆුර්සත් මිහාරස් වනි හුළුවා ලේෆා අල්මගේ බෑවරන දිබගෙන් දා වරබොඩ හිබ්බරේ ආම ෆරාතකුන් මි බෑවරන ખાસ කුරේගෙන් ඉනාම්තන් හුෂේඩොපමකි ආද මාදමාරයකි මි බෑවරන බොඩු රියකවස් වෙගෙන් දානේ නිමගෙන් දිය හෆ්තාග කුරියක් දිය මුබාරතුගේ ෆොර්තම ෂෝවා අදි මිරේ මි කුරිය ගෙන්දෙවණු දෙ ටාස්කා ಮಾದಮ ರೇಗ ಕುರ ಗೆಂದವ ನಿಮ್ಮಾಫಾ ಉಲೂಮುಲ್ ಗುರ್ವಾನ್ ಹಿಫ್ಜು ಮಿ ದೆಬෑಣ್ಣ ಎಕೀಗ ಬ್ಯಾವರಿಂ ಹೋದ ಜುಮ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಹತರು ಬ್ಯಾವರಿಯಕು ಮಾದಮಾರೇ ಅಲ್ಬಂಗೆ ಮಿ ಮುಬಾರಾತ ವಕಿವೆಗೆಂದಾಣ್ ಆದ ಮಿಹಾರುಗೆ ಮಿ ಮುಬಾರಾತ ಹತರು ಬ್ಯಾವರಿ ಮಾದಮಾರೇ ವಕಿವೆಗೆಂದಾಣ್
kurin dannawadihen ituru detaske mihaftage shoga yebe madamare mi detaska ekiga tibefunak baddakolum ummiduga algon mihasawa mirege misho nimmala wakvelani em wefulness wara baajwe regankan edemun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh